allin hamusqa kay warmi evangelismopas semanaman wiñay kawsay kay pachaqa tukuy imaykita yupan Tata Diosqa qhawan sonqoykipi kasqanta alistakuy riqsinaykipaq imaynata munay creey pampachay Espíritu Santo atiyninwan atin kawsayniykita tiqrayta hanaq pachaman churayta wiñay kawsay qallarin kunan. Munasqa warmi masqa kusikuyniyuq kay semana nuqanchik yachaspa kasun imatachus Dios munan sapa uqninchikmanta ichapis llakisqa kayki ichapis onqusqa kasayki ichapis munasqa hermanay mayachasaykichu imaynatachus uqharikuyta porque mana allintachu kawsakuyki qusaykiwan wawasniykiwan pero kunan kay semana Tata Dios yanapawasun kallpachawasun palabranta ñawirispa a veces warmisqa nananawanchik kama sonqonchik munanchik ichari ajinata cuentawanchik uq warmiq historianta qan riqsinaykipaq María sutiyuq karqa kicharispa kasun Diospaq palabranta maychus kasan kay libro de Lucas capítulo 7 versículo 36 manta pacha ñawpaqman cuenta sawanchik imaynata kay María yayguspa karqa uq hatun wasiman fariseos sumaq mikhuyta Jesucristupaq preparasqanku chaypita mana invitasqachu karqa pero payqa Jesucristuta mask'asarqa yayguspa karqa waqayninwan pichaspa karqa chakisninta Jesucristupata chukchasninwanta ch'akichispa karqa chakinta achka perfumetataq t'akaspa karqa chakisninman wakin fariseosqa parlarisqanku nispa hinata yachanman chayqa Jesucristoqa ima clase huchasapachus kay kasqantari nispa pero Jesusqa riqsin imachus kasqanta sonqonchik ukhupi chantapis yuyayninchik ukhupi chayrayku usqayta kutichispa karqa ajinata umayta aceitewan mana haywiwarqaykichu payri chakisniman perfumewan hich'awan chayrayku niki Simón kay warmiqa ashka huchasnin pampachasqa kanku imaraykuchus anchata munakun pisita perdonasqari pisillatataq munan nispa nirqa Jesucristo Simonqa ajinata declaraspa karqa ichapis Simonqa ofrecespa karqa tukuy clase mijunasta pero kay warmiqa ofrecespa karqa munayninta munayqa kaspa kasan uq frasco maychus kay munduta perfumananpaq akikunan tiyan chay frascoqa ajinallatataq kay warmiqa akikuspa phirikuspa karqa chakinpi Jesucristupata waqarikuspa karqa yachachisarqa Jesucristuman maskatachus munasqanta rikuchisqa kay warmiqa Jesucristuman maskatachus munasqanta payta ajinallamantataq Jesucristoqa kutichispa karqa munayninta pampachaspa tukuy huchanta kay warmiqta payqa chay lugarmanta lluqsimuspa karqa mosoq warmi hina porque huchasninqa pampachasqa karqa kay hombronpi q'ipispa karqa chay llakiyta pero payqa lluqsimurqaña ichapis qan munasqa hermana ancha llakiyniyuq kasayki Tata Diosman rikhuchiy munayniykita sonqoykita haywaspa munayqa niwanchik uq poqoy hina kasan ari kay libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 nisawanchik ajinata espirituman hina kawsay runapiri kay imas poqoy hina rikhukun
munakuyniyuq kay, kusikuyniyuq kay, songo tiyakuywan kay pacienciayuq, kuyakuyniyuq, k'achakayniyuq ima, amataq saqrakaywan atipachikuychu nispa. Kay sumaq pogoy kasqa munakuy. Chayrayku munakuywanqa noqanchik atinchik waturikamuyta runamasinchikta, atinchik kallpachayta runamasinchikta, atinchik munasqa wawqimasi makinchikta kichariyta, apanapaq yanapanapaq runamasinchikta t'antawan uqyaywan. Kay munayqa yanapawanchik noqanchikta allinta ruwayta runamasinchikta, chantapis perdonanata enemigosninchikta. Hinallataq niwanchik munayqa aswan hatun kasan, pichus oran munakun nispa. Siqan mana oraygi enemiguykipaq chayqa mana riqsiykichu Tata Diospaq munayninta. Oracionqa aswan importante porque ahinamanta noqanchik kicharisanchik sonqonchikta, t'aqakusanchik chay huchasapa runanchikmanta haywanapaq Jesucristuman. Ahinallatataq niwanchik noqanchik sonqonchikta haywaspa evangeliota noqanchik atisun apayta runamasinchikman. Yachachispa munasqa hermanos, chantapis predicaspa, oraspa watukuspa ichari, si mana munakuyniyuq kasaq chayqa mana nimata haywayta atisaqchu runamasiyman, tatayman, mamayman ichari. Chayrayku munayqa nin mana uq sentimientollachu, al contrario, mosoq yachiwanchik, allinta llank'achinawanchispaq kay pachapi. Jesucristo kunan munasqa warmiy, munasqa hermanay, mask'asasuyki qanta, suyasasuyki tiyasqa mesaykipi, qan haywanaykipaq sonqoykita, chay sonqoykita phirikunanta munan payaykunanpaq, munayniykitaq perfumananpaq wawqi masiykita. Ma importanchu maska huchasniyuqchus kasqaykita, sichus mana allinta kawsakuyki, sichus mana allinta qan parlasayki, watukuyki ima chayqa. Ma importanchu maskachus huchasniyki kasan, payqa astawan munasan sonqoykita entreganaykita payman. Ahinamanta hanaq pachata kicharispa kanqa qanpaq munasqa wawqi masi. Porque pichus munakuqqa hanaq pachata riqsinqa Jesucristo kustimuqtin watejmanta, chay promesata cumplita munan kawsaynikipi. Qanta suyasasuyki munasqa hermanay, usqayta k'askaykamuy Tata Diospaq chakinman, paytaq kallpata qusqunqa. Amuraykichu arinita Señorta? Amén. Amén munasqa hermanay. Aya noqawan watejmanta tinkunarikuspa kasun.